والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Yang kami hormati Bapak Zulkifli dan cucu kita, kemonakan kita, adik kita, kakak kita, sanak famili handai tolan kita. Kita doakan bersama, mudah-mudahan nantinya pernikahan Anggi Pratama Putra dengan Ajeng Aulia Pertiwi ini bisa menggapai rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan rezeki yang berkah dan dikaruniai oleh Allah keturunan soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا dengan maharnya alat tunai. Ako na ako na rin, no? Yes, bangga. Ay, tati na eh.